Hvala, hvala. Ove sedmice slavimo Međunarodni dan maternjeg jezika. Kojim jezikom vi govorite? Jezik predstavlja bitan dio kulturnog nasljeđa jedne države. Bosna i Hercegovina, kao država sa 3 službena jezika, kroz historiju, povijest ili istoriju nastoji očuvati bogatstvo lingvističke različitosti. Mislim da je Međunarodni dan maternjeg jezika idealna prilika da u samoj Bosni i Hercegovini, ali i regiji, promoviramo jezičku toleranciju, jezičku demokratiju, dakle da promoviramo ono što je zagarantirano elementarnim ljudskim pravima i što podrazumijeva vrednovanje svakoga pojedinca i svakoga jezika. Jezička raznolikost naše države ogleda se i u nastavnom planu i programu koji podrazumijeva učenje bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u isto vrijeme na istom času. Uče tako što se prvo kaže ono što povezuje sva 3 jezika. Onda uče nijanse u razlicima tih jezika, to su nijanse u standardizaciji. Maternji jezik je dio naše domovine koji uvijek nosimo sa sobom. Jezikom preuzimamo, baštinimo i prenosimo postignuća tradicije. Iako u našem jeziku postoje razlike i podjele koje grade zidove komunikacije, u njemu se istovremeno prepliću posebnosti nekoliko različitih kultura koje svakako predstavljaju bogatstvo našeg jezika. Ja se zahvaljujem svojim interncima koji rade ove priloge i molim vas dobro obraćajte pažnju na njih kao što sam vam rekla u prvoj epizodi i imali ste priliku da ih upoznate. Šta se dešava? Kojim jezikom mi govorimo? Ja govorim bosanskim. Nepostojećim. Ja još uvijek govorim srpsko-hrvatskim, hrvatsko-srpskim. Tu sam ostala i tu sam se zaglavila. Pa od mene se vjerovatno očekuje kao od profesorice maternjih jezika da nešto kažem uvijek sa ovim. Prvenstveno poštujem međunarodno pravo, jer prema međunarodnom pravu svaki narod ima pravo na svoj jezik i da sam bira naziv za njega. I Ustav Bosne i Hercegovine koji kaže da svaki narod sam treba da bira i može da odabere naziv za svoj jezik. Naravno, govorimo jaču abecednim redom, međunarodno priznate nazive bosanski, hrvatski i srpski jezik. Živeći u zemlji gdje se upire za sve različitosti, osobno volim da idemo dalje. Jasno nam je bilo 96. 7. i 8. da svaki narod želi da svoj jezik zove po svom odabiru. Prema tome, ovo u školstvu je sasvim fenomenalno da završi Mirjana i ja se veoma radujem novoj ministrici koja je počela da stavlja stvar na svoje mjesto. Ja sam samo htjela da dodam na te vaše sjajne misli. Ali ja sam se dogovorila, sam ja učiteljica Mirjana. Jeste učiteljica. Pa što me prekinu? Pa nisam ja vas prekinula, ja sam samo malo zazvonila, ali nema veze. Htjela sam da dodam da ne svaki narod, nego svaki čovjek ima pravo na slobodan odabir, dakle jezika kojim će se služiti, koji ima nekakav zvaničan naziv, a kod nas moram reći da imamo 2 različita naziva za jedan te isti jezik. Dakle, u Republici Srpskoj to je jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Dok su kod nas, u stvari u Federaciji Bosne i Hercegovine, to hrvatski, srpski i bosanski jezik. A šta je s nama koji osjećamo da govorimo sve i miješamo sve te? Pa upravo sam se ja pitala, ja imam dilemu ličnu. Ja imam ličnu dilemu oko toga. Da li je bolje da znamo govoriti više istih jezika ili da znamo govoriti jedan potpuno različit jezik? Ne, zbilja. Naziv za jezike je uvijek bio iz političkih razloga. Slažem se, Mirjana, tu u manjem BiH entitetu, RS-u, je nešto mimo Ustava Bosne i Hercegovine, gdje su samo 3 zvanična naziva, bosanski, hrvatski i srpski, i nisi u pravu. Ima samo, izvini, ali ovaj dio. Bosanskog, srpskog i hrvatskog naroda. Dobro, ja sam samo čitao da ima jezik bošnjačkog naroda, da je sasvim ostavljeno srpski jezik. Međutim, imamo 3 odabira i svaki pojedinac, bez obzira kojem narodu pripadao, ja se užasavam ovog 3 konstitutiva naroda, ja ne pripadam ni jednom, ja sam Bosanka. Prema tome, od ta 3 zvanična...
Od ta tri naziva svako slobodom svoga izbora može da bira, a kao lingvista ću reći da je najstariji naziv za jezik na ovim našim BiH prostorima bosanski jezik. Najstariji rječnik je rječnik bosanskog jezika, izašao 187 godina prije nego srpski Vukov rječnik. Ali pazite, jedno je naziv jezika, a drugo je jezik u upotrebi, govor. Ja, vi Mirjana, ti Mirjana i ove dvije mlade dame smo i do 92. isto govorile. Samo politika je zvala, apsurd, to sam poslije shvatila, taj jezik složenicom, nekad polusloženicom srpsko-hrvatski, jedne sedmice i pisali smo ćirilicom, a sljedeće sedmice zvao se taj jezik hrvatsko-srpski i pisao se latinicom. Nije taj, nego naš jezik. Ne, taj jezik kojim govorimo, kažem govorim. Pa to je moj maternji jezik. Jezik kojim govorim je moj maternji jezik, valjda. Da, naziv je uvijek za jezik je birala politika. Politika nas sad i razdvaja, međutim mi se svi veoma dobro razumijemo. U mojoj kući sin priča hrvatski, kćerka i mama bosanski. Moj sin kaže idući tjedan da li ćete doći kod mene u Zagreb, a mi kažemo može, iduće sedmice smo slobodne. Mislim, eto tako. Sasvim se dobro razumijemo. Ali pazite... Apsurdni smo skroz. Ali smo slatki. Jesmo li? Hvala Tinka. Nego htjela sam reći, dakle, nazive za verbalnu komunikaciju između živih bića pravimo samo mi. Ja mislim da je... Ja mislim u pauzi i prije snimanja Ida i ja smo se složile da nam je svejedno da li će u našem novčaniku biti 1000 ili 1000 maraka, važno je da su tu, zar ne? Bravo, življak. Da. Ali eura, pazite. Kako bi bilo divno da je ta razlika ista. Marka, euro. Da, na bosanskom, hrvatskom i srpskom euri. To je divno. To nas spaja. Sad su shvatile, euri nas spajaju. Bravo! Euri. Tako je. Pa, mislim da će jezik je duh jednog naroda, jednog vremena i to kojim jezikom mi govorimo će odlučiti, nažalost, onaj jezik koji koristimo u poeziji, u prozi, u knjigama koje pišemo, koje ostaju poslije nas. I svaka generacija koja dolazi ponovo otkriva taj jezik, ponovo ga pravi, ponovo ga konstruiše. I tu su odgovori na ona konkretna pitanja živog jezika, a ovo ostalo su naravno borbe ko će dobiti veće fondove ili ne znam, ko će imati veću moć pri tim nekim izvorima para. Ali gdje su nam pisci, gdje su nam pjesnici, gdje nam je taj kulturni dio koji pravi onaj standardni neki jezik. Bez obzira da li je to jezik i ulice i jezik elite, on se nalazi u književnosti. Kakva nam je književnost i muzika u nekom smislu, takav nam je i duh. Kojim jezikom je pisao Meša Selimović ili Branko Čapić? Svojim maternjim jezikom. Maternjim. Da, pjesničkim jezikom. To je već nešto drugo, jel' tako? U svakom slučaju, mislim da sad da se malo vratimo na jednu realnost. Mi ne možemo nikome diktirati, Mirjana, zar se neće složiti sa mnom, kako će on zvati svoj jezik, a mi imamo pravo da bira. Jedno je šta sam ja željela. 96. 7. ja sam željela da se taj jezik zove bosansko-hercegovački. Kako je vrijeme proticalo, kako sam vidjela da političari kao voditelji određenih naroda jednostavno žele da istaknu da svaki narod ima nešto svoje posebno. Ja sam spustila i te svoje želje, prihvatila obrazovanje sasvim, čuli smo u ovom dijelu, i ja tako počinjem. Kažem šta je zajedničko, veoma su male različitosti u sva tri jezika. Učenicima koji su izjasnili da govore hrvatski jezik, ja sam isticala te različitosti da oni pravilno pišu. Pravopis je u sva tri jezika isti, svuda je veliko i malo slovo pravilo isto, veoma malo gramatika, jedino malo semantike i u redu. To su se nekad u našem jeziku zajedničkom zvali sinonimi. Znaš, i sem toga, ljepota jezika jeste u različitosti. Ja živim sinonime još uvijek. Tako je. Ja se, kad idem u Beograd, ako idem, ja se idem vozom, kad idem u Zagreb, idem vlakom, nekad se vozam, nekad se navlačim, meni to sve je. Meni to tako. Ne može današnji moj prozor biti penđer. Penđeri su bili u mojoj rodnoj kući starobosanskog stila sa onim malim komadićima što ti prsti odu dok ti to pereš. Kad drvo počne da stari, ovo su od sekunda, mislim, i tako je. To je prozor. Ovo su portali. To mene dovodi na ovaj zaključak koji je
zapravo dvije stvari koje ja želim da kažem, a to je da koliko je lijepo znati što više riječi na bilo kojem jeziku, a mi imamo evo to bogatstvo, da iako je, ja smatram, jedan jezik, imamo toliko raznih riječi i da se više skoncentrišemo na to umjesto na ove neke sitne stvari. Znači, dobro je govoriti jedan puno različiti jezik. Da, apsolutno, jer je to bogatstvo. I druga stvar, ljudi, mi znamo dva pisma, dva alfabeta. Tek kad sam u Ameriku otišla, shvatila sam kad upoznaš Kineze, Armejce, Tajlanđane, oni imaju drugi alfabet, naravno znaju engleski i latinicu, ali to je toliko bogatstvo, tako sam se ponosno osjećala što ja mogu da pročitam, naravno i na ruskom, jer je isti alfabet, možda ne razumijem sve, ali otprilike ono skontaš, i na grčkom što mogu da skontam koja su slova, to je bogatstvo koje, eto recimo, neki normalni ljudi, u ovom slučaju Amerikanci ili Evropljani, nemaju. Mi ljudi znamo, što imamo velik izbor riječi, pod 1 i pod broj 2 znamo dva pisma. To je ogromno bogatstvo. Vraćamo se brzo.